Ka Green Tech Foundation ka badai ka seng iet mariang ka badon ru ya ki riu shampang ki bala ban pin kho ya ki wa menta ka step ka lapan long ya ka jing pin kho ya ka wa umkra da ki trapping points but ki floating barriers. Haba ya kran unong yalam jong ka ni ka foundation uba ban siu dor nong lang ulo ong ba ka jing ong ba omla shu ban pin kho ya ka wa umkra but shirpi ka long pan ban kum ka jing pin shlor ya ki pat ba ya ki briu ba kin bread ya ki nyot ha ki te ki wa. Ulo ong ba kilawan ban kuno yano hindai ban pen i da kakam. Baki snokya shishay ka jingjabo jong kawa kra. Ulo ong ru ba jin dala penbun yaki trapping points bat yaki floating barriers. Kin yarap shibun ban penlang yaki jabo bat ban penduna ya ka jingtu jong ki jabo syadam sad. Ulo ong ru ba ka don kam. Ban kanglat ya ka jing pentu jakya na kishnong ki mamarjan bat kawa kra. Ula maham ru da ka boong ba kawa kra. Kamday ban long kalat kamay pisa jongno bat ulo ongru ba upyang sungpha ya ka jinga trelang jong gishnong bat ki pat ba bat ban penkhut ya ka te ka wa ka ba paunam kum ha ki por ki ba menshua. Besok hari itu. Padiang na way berni. Semua terus dari lap nana. Akan dengan ta. Lala dan tu kabari piat mah bolong ka tersok tu. Dia nak tu sultan ni kur. Nak takau kan? Sa nong stonyam bakadang duna kanyot da PUI project jung istai. Ani kalong successful sya tapi. Bakong ta gawai rumang ini kalau bagi sedang sedang. Naik kelapa aja. Tentang kita next year betul yang sedang kani kebangi ngile hang ni menta kamdai kebangi sule hakdak kamdai kebangi sule kirki kadai kebangi ra ya ke model kebangi le po west kas hill district nong stone kebangi la implement hang tu apo wa nondeng menta kala ya kumba soko singi hang tu ngimpat nut bat ngimpat kam hiru ba katai kawa ha po wa nondeng galalong successful story lane ka bala job henry nilas dang yu so kay ka bang akwa panong hang ni menta kapo wa amkra hakidukan siya hakitluyeng tlusam hakilentisan kin kila syukur bay tang kita ki kentendu jeng kerman ngin numla syu ban le yak wa amkra wa amsapi kajing geli kolong ba balay ngimla balay tingimla ladang ngila si kiwi kiwa balay ngimla kajing ong kumta kalong bay tang ban ay mensim bat penslor ya kan kajing tang berat nyot ngne ko wa amkra ki meeting ki jing ya kendu kila ya om dai shu tang ki sisen arsen re da ki phau da ki spa sen kumno ban lai ai phang jing long jing man ko amkra na kawai ka kabinet sya kawai ka kabinet kilas ya keren ya kita ki kror ngampwa shu banjar bat kumbang keren sya ki wei ki menie kalong ba ngimwan hang ni ko wa amkra menta sngi banwan criticize banwan kret issue banwan keno eno ngiwan ban step in ya kakam ngikwa ban peni ba ngis ngokya shisha nakaliang ka Green Tech Foundation ngila install ya kani mentadang monde PUI monde install ya kini ka TPI PUI ke jinglang jing stok jong ka wis menta katno kay ka mga mood panong kalong ba jin ladangi install ni penbun ya ki numbers of TPI trapping point floating barriers hasil ntar jong kwa amkra katno kanlong kajing yarap bat katno kanlong kajing light nang ya ki nong susnong jong kati kamaudon kadam site ki baju bambat jungut daki hajar ton man usnam ya uni unyut standar jong ka sorselong tika ay ka mga mood panong kalong ba ngan ban biang meni ya katukuntin boong balingim la ladangi install ya kani kawa umkra silenter daki thrice daki ni TPI
ngin live yo unyut yo wis man upanai ni man katayo ngin target saya kini ki major contribution ki ba contribute bun bha ka kawa amkra te nomor nyap su thuk kum kani ka mau prem kani ka soson kini ki dem senyong kita ki balong silintar kita ki polo sitai nomor kat bangi mla ban target saya kini ki sus ki ba ai bun unyut siapa kawa amkra le saya kan numpoi sono kawa amkra mentang nong ya pi tang ban yai iwa ban yai umru umdon jakashu te ngi keren ba ngi kwa jing kala lani kwa jing yu kwa yu i bakawa amkra kan koi haba tang ni unyut barban ngin patla ban live ngin target le yu ya kata liquid ngi haban target ning kong yu solid wes ke ladang ngilala ban kit yu ni unyut hangta kan ngin saya apa ya kani ka wa laka keladur na mi kata liquid wes kidon kijing tay mentai station nang ngam ong i halor jung kita henry nga i ba kin bu jing ma pan ban lagi pin po yang tay hadam senyong hang ni po harum jong kawa indo menta kadon kawai kijing tay hang tu hajan jingking hi ilakar da kin kijar kenum laju ban watang ban live you tu nyudro hang tu ka stok menta palat ya kiton nyud nomor balai kadon kijing tay hang tu teka ka bangamud ban ong ne kalong ba nakaliang jong ka green tech foundation ngimtep bat ngimpana henry next year lada kaya long silong ne ngin step in ngin take over ba jikana kawa P1 ban pentut P1 ban interfere iya ka jing trai jong iya jong ka foundation po am kra ngin sa epai bat menta ka sengir ngong epi ngin live you know ways ngim pentep ha kino department ngin step in ba ngin pen i beda kam ngin pai kali jong i ban po marten ban dispose ways pi pentut tong te haget te omlo nganong epi ngam kran da ka jing klo jata henry pila ui ngilawan yang kan usin wa amkra ngila keren kan usin apa wa amkra bat ngila criticize kan usin ya goman kimpoi sei last year kita khot koi meeting yang Green Tech Foundation kabelong ngidang kermen bah katu kasngi nomor kila download napo ki department bat udah convince UCM yang kenal tu meeting kiong gumno bangin sedang no kloi pan ko je ko amkra ngi up sausan panai sitang senam ngimyo instruction ke kata ka bangi na kaliang Green Tech Foundation ngin le halor ban ya sedang ya prajing tray po amkra te ka ngamud ban ong kalong ba ke no ki meeting ke no ki minutes jong kita ki ki ba PPL keren nri kum ka foundation hi menta ngin step in ba ngin pisu thu hi as an NGO ngin numla hi ban invest de ki kror nri kat kabala kat kabadon ngin persyang ba ngusi pementa usnem kalong bangi yo sedang slam nomor bangila sedang suak project stewas kasel baling ong tan larba ubenai slap ulah jan poy tisin bo poy slap kale hi kemariang ngin numla nomor kalong tu rezeki bangi wan ang henry kasulong no ba next year by November December lada ngim yu ko ampra ngin step in baik ngin sedang bayi jing tray bat pun mongong epi mene uba kersan ayun kersan uba yaro ayun yaro uba bain ru ayun bain henry kum hun ngin hiar baik ang ne pang baya ka kam hi wat nom pentut pi pentut te ngin sya